नुंसीरबे चिलिनाउसिंग ngasidi khoi punna roza gi matang da samlap khar khangminasi islam gi ahum suba yumbi roza ni chahi amagi manung da khwaidigi matik mugun wangba ramzan tha gi roza henba balik pharba nupa nupi pumna maki mathak ta farz ni tha sigi roza henba gi sawab yamna chawi hadis sharif ta lagi Huzur sallallahu alaihi wasallam na haidok piri kana gumba musalman amana Allah khakna yabi na bagi khallaga Ramzan Sharif ki roza hel labadi maha ki hau khiba chahi amagi guna Allah na kok thok pi gani Sufya ye kiram singh na roza haibsi hakchang gi zakat ni haina lairik singh de ibiri Allah के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइदोक पीरी रोजादार सिंगी चिंदगी थोकलक मनम असी अल्लाह की मनाक मुस्कदगी हेन नुंसी अमदी रोजादार सिंगी दमक इफ्तार फाउब इसिंग दलैब nga फाउबन मगफिरत की दुआ तौबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइदोक पीरम्मी Ramzan thagi ahing amusung nungthil khuding maktaw Allah Ta'ala na dozakh ta tarba mi kaya marum thadokpi amusung musalman singi dua kabul tawbi Hazrat Abu Hurairah raziyallahu anhu na hadis ama Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam dagi nakal tawri Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam na haidok pirammi Miyoy ahum gi dua Allah na latna balaytana kabul tawbi ahan badaw iftar gi matam da rozadar sing na tawba dua ani subadaw wayel bichar chumba ning thogi dua ahum subadaw mazlum haibadi otpi naibiraba miyoy sing gi dua Ramzan tha yorak badaw Allah gi Nabi sallallahu alaihi wasallam mahau sadagi नमाज है न सोलमे दुआ है न तौरमे इस्तिगफार याम न तौरमे तस्बीह तहलील याम न तौरमे अल्लाह बुकी वे हेलमे था सिद नफल नमाज सोन बगी सवाब अतई मतम द फरज नमाज सोन बगी सवाब का माने फरज नमाज में सोन बगी सवाब अतई मतम द फरज नमाज हुमद्रा सोन बगी सवाब का माने था सिदव अल्लाह की रहमत अमदी थौजाल है थबी मरम असिन था असिद नेकी यामना तानसिनब होटनगदबनी कुरान तिलावत यामना तौगदबनी था असिद अल्लाह की थौजाल फंगहौनब होटनहौद्रिब मिसक अदु मराइब थीरबनी अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइदोक पिरमी रोजादार अमबु इसिंग ने इफ्तार तौहनबिरबदी Allah na mahakpu kayamat ki numitta hauz kausar gi ising pithak pigani amade jannat changdriba fawba ising khorang loi tha si amaga nungsi na no laimin nagadaba thani lairaba singbu nungsi bigadabani makhoi gi mateng pang bigadabani hadis amada laqi kana gumna aram khorang ba mi amabu Mahaki khawrang ba kok hallabadi Allah na mahakpu kayamat ki numit ki awabadagi kanbi gani Ramzan thada thabuk suri ba mi singbu makhoi su roza heli bani haibagi wakal thamlagaw makhoi gi thabuk sing kom thok hangadabani masadi roza hendba aduga mahaki thabuk suri ba mi singbu na thabuk kanna suhan ba asi phatte रोजा अल्लाह ताला न ख्वाइदगी पांब इबादत मखल अमनी मरम असिन अमल खुदिंग मके सवाब फरिस्ता सिंगी खुथांग द पीगनी अदुगा रोजा हेनबगी सवाबती अल्लाह न पीगनी नुंगसिर बिसली नाउसिंग ngasiगी दसी फावबदं खंगमिनरसी मथंगी वीडियो अमदा अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्वा अमदी अतय अतय अतोपन चिंग खरग पुन खंगमिनसी अल्लाह अमसुंग महाकी नुंगसिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपाम बद पुंसी से लेनब कन्न होटनमिनसी